Шыргунеги каникул вағыденже шулзерен шыржывибех ажабыжа кенеген эрнене ертересі еланагене. Кыжалына Корней Чуковский шуранранба шәрхерек шулышетнене халалана. Республикари ажазембе яшкерім библиотеки ергелене уява шеш пілмеші яджелі Чуваш-Пашалық Шамрыксен театрынже ушреш. Хынасыне юмахри ошпилле сынарсем ал паденденех тарават кыцейлдеш. Пая югун патиккисене кинегебе, ширавжасем сынласагдардаган асамлада шуда, ырытендебе интересендерсе ама мислет нумай. Шакна шуда исехинде республикари ажазембе Шамрыксен библиотеки вахыт чуппинжен юлмас решлет, вал информациябе культурын илиндерюлле центры болсадеджи. Уява ушичен терлі лабамра осталых классы семешлереш. Патиккисен ташагардыне духса пулдарулхне кдартма Ебру мелебе үперде қадірлемеде, Чывашча весембе осы курса терлемеде май болчы. Паллах, вақыда усылыда қызықлы иртерме болушаган тел болусем, вайсембе квестсем, омырдусембе викторинысем, юмах качысем, ажысене ирнебех пуштарыш. Шагымбек мероприятиесіне мен дума ергелет бір хайбет. Шагымбек уявзем урлы бер ажазыне вулавдың жібе балаштарашын. Тада шамрық улаган зене, шаг Хальгибы хатра тарлы гаджет сырбышне да илердюлле, бурнашли тарлы үйдізіне хураба мапылдараган кенегесен бурны бір газа илгерешін. Кенегерни паллахинде ширавшысем пәтек булагансембе куча-кучын тел булмасы рердес шук. Аслы залра суварят ташы ушкыне уява учсанах пухынысене видео кеберурлы мускавра бурнаган Андрей Усачев вырыс писателя салам сымахигалары. Ундан сцены жіне хальхева хытра ажасем валли шине тырса шираган совысембе прозаиксене юмахшысене ихравларыш. Візем шамрық булагансене кескен хойзен булдарулы хебе балаштардыш. Кенеге хагебе кирлелі берги видимлі сымақ каларыш. Візен хайлавысембе шамрық ұру интернет ушлықынде де балашма бұлдарайд. Ширавшысембе ядарыса ергелене автограф сессии ажасен асынде чилайлыха юлі. Тен ширавшысем халаласа ширны пурныша керсен, нихышанда манышман саман пулі. Сагырванымы шулзынже үстізен педелай қыланат бір кінеге керліліхне. Халхи ажазенге шаплах вылдырысыпе, бұғадында пөчік кезем жіне візем бұлашы, кайран демжін күшсагаяшы шамба, да? Ажазене чыры писатель бедель бұл загалаштарыны пейде керлілдезі жұтлады. Мүжін дезесін күнбек візем чыры писатель де візем бегек шыныккене күрашы. Умбақалаш ма бұлад, интересіне білме бұлад. Фойере ергелене кенеге кураведе терлі енлі пуян. Уява Корней Чуковский журалнырамба шәрхерік шолшетініне халласа ертернерен, шак порде юрадаган ажабжа ширавшенгене кесем сумлы вырында. Уйрым куравра Чувашкенеге издательствінде күншуды гурна илемлі үгердіклі кыларымсем. Бірінші малдана хачасын елемлі кыларымсем беде виштересі. Ша вақытрақ ша кыларымсем бе балаштарасы терлі презентация ертерме балыртына. Шубашкарды түрлі ачабыча библиотекіне шитсе келет бір хамырын үшкілбе балаштарат бір шенегіне кезім шінче қалысы барат бір. Өшен ұмай. Уяв малала брать, Чувашинри мінбур библиотека школа десене хойынде беліне бұштарат. Ошта, хышан, мін болса ертнене вулавышсен сайтне керзе білме булать. Республика Риадесімбе Шамрыксен библиотекинде хойне евер пуян программа. Мардын жирым тохырмы жінде берем библиотекара, мулгач юмаге зем ятла кенеген авторы зембе, візіне ергелеген зембе Ольга Федорова, Ольга Австрийского тылбылу ергелет. Унзыр бішне дадай бір интернет паузу гурзам, мускав жирав жебе, Светлана Крывашлыкова тылбылу ергелет бір. Мардын вадырмы жінде тадак мускав жирав же, Василий Сокошкинова интернет дурлы тылбылу булать. Унзыр бішне дадай Николай Мишутинан, ноты играли в футбол деген кенеген презентация. Уя вешенде Шамрыксен театры патеккисене ылтын шыраущи юмахпа савындарджы. Чувашенгларым вали Марина Корягина, Игорь Ульянов.